problematic ko. Buyit ang tanang problemahon. Napay lubyo. Pandamay ning bataan eh. Nang problema na po, sige hilak-hilak. Last na lang ka ha. Bukhaon ta ka. Pre! Pre, Na! Sige ra hilak-hilak man sa man ka. dako problema lagi pre. Kadali lang be murag ngit-ngit mi diri kameraman. Balhin ta dito pre. Dito ka kameraman. Kani hayag na me. Hayag utiga okay. Para mo hayag-hayag po na siya ba. Ito ba imong naw? Kay mo ba ning video? Taito. Kita ka ning kahuya pre. Ipukpok ni sa imong ulo. Nga sige ra magilak. Kuan man good pre akong kayutaan ba? Yuta. Unsa yuta? Kuan man good problema mo kay ko unsaon ako ni pagtanggal ba? Tama na. Sus tanggalo na. Naglibog ka unsa nimo pagtipak. Gani, saon nga ni no? Ay, nasabtan po ta kayit kay labi na nadagan mo gisuon gyud siyempre maglison gyud mo bahin-bahin. Kablo sa yuta na gani dapat legal. Nindot gyud na dapat karon pa lang planohon nimo nga tipako na gyud. Ay naunsa na puspusan man ta dito. Hihilak namin nung kagsamuti noon. Lisod lagi kay na pahinon lagi na pre kanang yuta ba sa yuta ba? Pastilan dali ra kay na pre adto ka og kanang munisipyo unya. Ipatipak gyud na pagwa og kanang attorney. Attorney. Aw kabalo man ko nga gasto kay na pero dali ra man gud kay na. Kanira man si dali ra man siguro kay ni pasorbi ni yutaan eh. Dili mo kana good pre. Aw asa day tara ubanan ta kata. Tara, bali na lang ko tra, dili man good dira god. Abinog diri tara. Dili oh. Pastilan dali ra man gud kay ni. Dali ra man kayo ni pre ni poste dol sa dalan. Kailangan jud ni mo sorbiyo ani pre. Dili kana dira god. Ay asa man day ka? Na naman ta diri asa man day? Diri ba oh? Diri ba? Ay pagkabuwang yung bataan nyo eh! Kaya na problema ka, unsaon ako pagbahin ba kanang yutaw kanang kahoy, unsaon ako pagtunga. Hala ka, gunitin niyo! Oh, kana! Ibutan dra, pangsugdon ni mo! Amaw ka akong kuhan na. Bahala ka dra, sim kinabuhi! Batay mo Unsa naman po yung problema ni mo yun? Unsaon man ako ni pagbuga. Kamuta! Ang damay, kamuton. Si pagtuon ni sa ako, bakal akong kamot.